Dobar dan svima, dobrodošli na još jedan video iz segmenta, odnosno playliste Male tajne programiranja. U ovom segmentu ću pojašnjavati neke od pojmova u oblasti IT-a koje važe i koje funkcionišu kako na fakultetima, gdje studenti najčešće odgovaraju kod profesora i većinu tih pojmova ne znaju, tako isto i u industriji gdje su one veoma traženi, podrazumevaju se da ih znate. Današnji primjer je onako najčešći kojim se moj kolega profesor Tot čudi kada dobiju studenta, to je da ne znaju šta su LIFO i FIFO. Pa ajde da ih pojasnimo. FIFO, skraćenica naravno engleska, first in, first out. Odnosi se najčešće na redove u memoriji, odnosno na rad sa redovima ili queue, kako god hoćete u engleskom, da posljednji element koji je, prvi element koji je ušao u red, prvi izađe iz reda. LIFO, last in, first out, znači da element koji je ušao posljednji će prvi izaći ili biti pobrisan ili biti pomeren. Najčešće se odnosi na stack. Stack kao deo memorije, nadam se da svi znamo šta je stack i heap kao deo računarske memorije, odnosno radne memorije, a ako ne, imamo video i o stacku i o heapu u kome pojašnjavam šta su oni. Nadam se da sam ovaj mali segment vezan za LIFO i FIFO pojasnio i da od ovog videa neće više biti nedoumica šta su, čemu nam služe i kako da ih definišemo. Hvala vam što pratite ovaj kanal, podelite ovaj video, možda će još nekome biti koristan, jer najbolje učenje je uvijek besplatno. Do sljedećeg videa.